baracyanga mana nyagasani mana yo mwijuru mana yo mwijuru abantu baravuga ngo abanyamakuru ngo bavuga ngo imisifurire ngo barakritika iyi match nyetatsi nanayisoreza hano mbega ibintu we mbega amahano mbega ishano ibi bintu kasi bibonye abo basifuzi usibye kubahagarika yanabafunga ishano ricitse umurizo babaza inturo ku manywa ngewe biranyobeye nibyo by'umupira nuko iby'umupira w'inyarugenge wacu nuko bimeze n'ubufindo ni maji n'amahano n'amarorerwa. Reyonsport niba turi impunzi batwubakira umudugudu w'abareyo tujye dufashwa nk'impunzi kuko ibyo dukorerwa ntago ari ibintu byakabaye bikorerwa umwene gihugu. Twe duhereje dutakamba tuvuga duti firimbi uri umunyamabara. Turumvikana ibi bintu nahereye ejo mbivuga dufite abasifuzi batatu mpuzamahanga. Ejo narabajije Uwikunda Samuel afite invitation y'imikino mpuzamahanga wapi ararwaye ni muzima. Ishimwe Claude ufite invitation y'imikino mpuzamahanga wapi ni muzima nta kibazo afite. Rurisa Patience hari invitation y'imikino mpuzamahanga afite ntayo afite. Ari gukora iki yibereye mu kazi muraduteza abanyeshuri b'abasifuzi. Reyonsport unakubwiye ngo iyi mikino itatu twe ntabwo tubara ko tuba turi gukina na Bugesera tubara ko turi gukina na APR kandi iyo ukina derby baguha abasifuzi mpuzamahanga.
Mace yari yamurenze, ikigaragara cyo murabibonye ku mashusho, penalty yagiye atanga zitumvikana, penalty ahaye ikipe ya Bugesera itumvikana, imwe muri penalty nta naho byari bihuriye na penalty. Bugesera bahereza penalty batsinda igitego cya kabiri. Reyonsport nyuma yaho yari imaze kwimwa penalty nayo igaragara neza cyane, buri wese wari uri ku kibuga yabonaga yuko ari penalty, birangira umusifuzi yanze kwitanga. Mace irangira gutya, irangira imburagihe, Bugesera ifite ibitego bibiri, Reyonsport ifite ubusa. Dutegereje icyemezo cya Ferwafa, ese iyi match barifataho iyihe myanzuro? Ibintu tuzagenda tubakurikiranira tubagezaho mu biganiro byacu biri imbere. Cawo yimibutsa yuko ni waramutse Rwanda, nimba utarakanda subscribe iki nicyo gihe ngube wayikora.